Trustemp, kumpanija internazzjonali li investit f'pajjiżna fi żmien il-pandemija tal-COVID-19, ġiet imniżla fuq in-Nasdaq li hi waħda mill-akbar boros finanzjarji madwar id-dinja. Din se tkun ukoll l-ewwel kumpanija Maltija li ġiet irreġistrata ma' din il-borża. Din il-kumpanija li tispeċjalizza fil-biometrika, il-fintech u l-intelligenza artifiċjali fetħet il-bibien tagħha f'pajjiżna sena u nofs ilu u llum timpjega 36 ħaddiem. Gerrit Genner, kap eżekuttiv ta' din il-kumpanija, spjega li l-Gvern Malti kien u għadu ta' sosten għal din il-kumpanija sabiex laħqet is-suċċess imħabbar l-erba' filgħodu flimkien mal-Ministru għall-Intrapriża Mirjam Dalli. Well, you have two different elements. The first was Malta Enterprise took an incredibly forward-looking approach to encouraging us here and investing to enable us to open the Research and Development Centre. But the growth since then was a different factor. We originally envisioned having a dozen people in Malta. But within a month of opening, when we saw the quality of team members that we'd acquired in Malta, when we saw their enthusiasm, their work ethic, and that they shared our vision, we were determined to grow. And that's what's happened. Il-Ministru Mirjam Dalli saħqet li dan huwa suċċess kbir għal Malta, dan għaliex l-inizjattivi tal-Malta Enterprise biex tattira aktar startups lejn pajjiżna qed iħallu l-frott. Riżultati tagħha, ġifieri li jiena nara kumpanija bħal Trustemp li hija startup ibbażata f'pajjiżna listed fuq in-Nasdaq għalija huwa r-riżultat ta' suċċess għaliex irnexxielna nattiraw kumpanija li kienet startup fi żmien il-pandemija. Meta kellek ħafna kumpaniji u ħafna pajjiżi li kienu qegħdin jaqtaw qalbhom. Pajjiżna minflok ra kif jinvesti aktar f'dawn it-tip ta' kumpaniji li huma innovattivi li qegħdin jgħinu l-ekonomija ta' pajjiżna u li qegħdin joħolqu impjiegi ta' kwalità għaż-żgħażagħ u l-ħaddiema tagħna. Intant, Nasdaq huwa suq internazzjonali speċjalizzat fit-teknoloġija u li jinkludi fih uħud mill-akbar kumpaniji internazzjonali tat-teknoloġija, il-biometrika u l-intelligenza artifiċjali.